Kanya laki din! Ay, anay! Ay, una yun. Nagsakit to'y sakak analigaws. Ay, lumlumtagan rumay. Ay na, unak tumot ngamin kan ka nga ilotak. Tapno maimbagan ngam. Di mo kayat. Kumaron tupay. Adakit din asya nakamakapag na. Maminsan lang nga ilotak dayta, maimbaganan. Nanang, tatang. Umaya man pala makipangal daw dito balayaw. Awan na luto ije balay. Napan nakimiting ni bakit ko jay eskwilaan ni Maray. Ay, anay. Ne, agan anay kayo mo, nanang. Ay, naanak ka. Limtag nga rodan da ito'y sakak. Tanaligusak iyay banyo itay. Ne. Limtag mangagpay sunday ta sa kayaw. Kunak nga ilotak ngam, di na kayat. Ay, jak nakaluta o pride anak ka. Jak makatakdar. Ada kilaban. Isunti ka nam. Agsida ka iti asukar. Wala na, tatang. Mala, ina mga nay, tagsubliak mo't lang ije bangkag. Nalawa pa'y ngamin timulaak. Ay, anay ikaw. Nagadupay tilalabaak. Jak pa'y nakakaraid iyay parangan. Kasano ang makapagtrabaho ak ngay nukastawi. Ilutan ka kunak mat. Ah. Sika no kayat mo nga ano santi sakit ti sakam. Ay, kabailam. Padasin ta Mabit lang, tay nakalaan. Di sining lagko alana. Ay, mayat mo. Gaya masida rin sa sukar. Ay, pride anak ka. Nalpas Ay, ka na nangan. Agluto akaw iti pangal daw. Nay, makapag nakamit na nanang. Nalaing gayam nga gilot ni Tatang Mau. Na minsan na lang inilot na ito'y sakak. Mayatan. Kita, saanin ang nasakay. Ni, maya mga agpaysaw, may pagnayon. Ay, pailo tak mambag ka ni tatang. Nasaki mo na ito'y sikit ka. Ay na, labang-aran na ito'y sikit kong inilot mo, tatang. Nagmayat tirik na. Ay na. Makmaktangan lang ti sikat mo. Katatrabaho siguro da ito yan, ije bangkag. Hay, awanan ti sakit na. Awanin, tatang. Ay na, naglaing ka nga gilaw. Mala, ina ko na ije bangkag. Awanin ti sakit na marikliknak, tatang. Ay nalakay, narabyanak ang nagawid. Tadi magasak pa iji parmasi. Gimatang iti pain reliever. Para di tasikat mo, ako nang maagkara sakit. Saan kala ko man naging matang, makay. Awanin ti sakit na to'y sikit ko. Awanan? Kat nauray ka la saan ang makabangon itay agsapa, gapo iti sakit na. Inilot ni tatang na minsan, nawan na dagos ti sakit na, bakit? Neh, naglaingan ni tatang no kasta. Uy na, inilot na pa sa ni nanang ana iligos. Naimbagan mo tadagos. Makapagnan ni nanang akaslawan na pasamak. Mapanak tumamot nga ron agpailot kan kuana no kasta. Nasakit kat, dahito'y bukot ko. Kunam nga men, ang nagsakit ti sakam. Kalpasan na nailigaws. Iso nga umay kapadigwan iti si daong nga adobo. Karni ti manok, mare. Ay, mayatan to'y sakak maray. Kita, saanin alimtag. Amaw, no asino tinakaagas dito'y sakak. Ha? Asino mare? Doktor? Saan? Nilakay ko ni ngay rumay. Kaya't mo asawan. Mangagasan nila kay mo. Ay, katinagasan na nga ron to'y sakak. Oh, di mangagasan. Naimbagan ka mo't gaya man. Ay kat, yawid ko nga ron na iti padigok kumakan ka. Ay saus di mo pa'y lamot ibatay. Imbagla si daon may kinirumay. Wana, ayan na ngay nila kay mo. Aday di taltalon. Ngam agaway tao may mangal daw. Mabalin ka day, nga ilotan nakmak. Anyaya ti marikrik nam. Jak nga rod mabmabsog maharay. Kayat ko akaanak-akaan. Angam jak mo't makaangas. Numayadok timangan. Ay kat mabladan ka amaray nukasta. Kabalan na nga ta, nga agasan ti sakit ko. Ay kat kitaan ta mala, umunag ka. Taurayom nila kay kau. Maagasan na day ta sakit mo, maray.
agasan tirik nak, pare. Naglagan to'y tiyan ko. Naagasak gayam ti sakit mo. Anya ka day ti sakit ko. Nagbayaga na parparigatan nak day to'y asakit ko. Ti sakit mo. Ket. Ha! Kinarawat. Anya? Sigurado ka kaday. Aday ta ti sakit ko. Wan! Narawat ka launay. Hangam sa nabali tayo nilot ko matanday ta boksit mo. Naimbagan kan. Iswa sige lang. Mangan ka mangan. Agyaman ak pare. Ay ungayam. Manungay ti bayadak kan ka. Hay, jakag pababayan. Ay ka, thank you manan. Ano kasta? Kay, nagpailot ka kani tatang? Saan? Kasanumad ngamin. Nagaduti tao iji balayda. Nagdinamag ngamin nandito lugar tayo amang ngagas ni tatang. Ay ke, mayat ano kas na, bakay? Ado ti nakapila iji unag ti balayda. Kan ado pa'y ti agurura iji ruwar. Mayat apagkwarta na. Anya pagkwartaan mo ta sasawam mo. Ay nagkapoy yung magtapanunot mo na ya, bakay? Kadaad damapan agpailot kinkwana. Agsingir, tamang ngagas kit nga raw. Ay ta, tikat ko asawain. O anya, tatang. Mayat mo't lang, yung singasing ko king ka. Kasla mayat Ay, saan akas lamayat? Talaga nga agkaramayat, tatang. Hangam. Manungay ti singirak. Anya ti pagsarsaritaan yung nga agama dito'y salas. Ibagbagak ka ni tatang. Atangay nagdinamagay, nagagagas, nasaysaya at nagsingir. Kadagiti umay agpaagas kinkwana. Sika kano ti agsingir, bakit? Teramidem nanang, sakbay dango mo singiramidan. Bumaknang tayo adago sa nanang. Ay, papanab, di Layla. Di taman ili, nana. Gumatangak manen iti agas to'y ulok sakit. Apay, saan mo pa'y anadamag di mangagas dito'y lugar tayo? Adda mangagas dito'y lugar tayo. Nila kay Rome. Asino day jay anak ngay? Di taga-abagatan akalbaw. Jay tatang ni Fred. Wan, mapankakan kwa na. Takabailan na nga agasan day ta sakit mo. Migraine, kabailan na nga agasan. Padasam ngamin Siyak tupay, nabayagan jay sakit ko. Ngam na agasan na. Anya day ta sakit mo na nga inagasan na. Kuna nila kay Rome. Kinarawat ka na ti sakit ko. At dagayam kas na sakit itan. Bakit? Apay ngay aday to'y matlati na kuliktam abayad dagiti nagpagas. Nay, apay, kurang ang pailang deta sa nga pulo aribaw. Ay, kurang. Di mo sa matsiningir amin. Ay, sus, singiram na ganyayawan to paigatan day ti bagas da. May pamuspusan da dayta. No kaya't da maimbagan. Di ka lamasan kadagiti padam amarigrigat. Anya apadam amarigrigat. Mabiitan. Anya ti mabiitan. Mabiitan nga agbalinta a milyonaryo. Iso nga rod nga agsingir ka kadagiti o may agpaagas. Sigurado mat ang maagasan da. Iso singiram ida iti sagsasa nga ribo. Anya? Nay, apay anak kasukat ka ba kay? Sa dino ti papanam? Ay, nalipata ka na imbagakan ka. Mapanak ka no dyan natatang itakat. Siyak ka no ti agsingir kalagi ti agpaagas kini tatang. Taninanang, mapan ag-shopping. Shopping ang tiawag na ita? Saanin ang mapan makipalingkay? Shopping, kuna namat. Adun sa ti kwartada kini tatang Kun kay, tamayat apagbirokan dahil panagagagas ni tatang, bakit? Mala, innakon. Taninas kan kano amasapak amapan.
Una, namasapsapa na iti mapanagpagas. Bakit? O apay, aday bilin mo? Medyo agkupit-kupit kami ta. Anya, suruan nakit din iti dakas. Ay kituwin tapno damot pag-shopping ta. Kanya laki din na ya. Dagiti sumrak, agbayad pa dito ayan ko. Saan kayo basta sumrak no di kayo pa'y nakabayad? Ay, Elby, pastra ka man, dahil na kami ni Skirt. Isuti umuna nga agasa. Nakaminis skirt. Adda ayamat. Siya, dayta. Ha? Si kamat gayam di Layla. Tidakdakamatan ni tatang anak kaminis skirt. Ay na, nagsiksikamot na talaga. Kaslawan asawam. Nagpareto ki ak ngamin. Tapno makaawi sa klata, iti ado pa'y a boyfriend. Anya? Boyfriend? Kumusta ngaymot nila kay mo ijay abroad? Kat, adala tamot ijay abroad. Bayam ijay. Tasyak, agyan enjoy ak dito Pilipinas. O anya, umunag akon. Anya ti paagas mo? To'y migraine ko. Migraine? Mano aya ti bayadam no migraine? Agure takitaak dito listaan. 1.5 ti bayadam di Layla. Oh, ade bagbaga ni Tata Romy. Paunag latan. Saan mo nasingiran? Libre? Gaputan na kami ni skirt, kan naka-spaghetti, libre na dagos. Bayag nga agasan ng dyan na may green na babae. Ang dawag, sa apay nagbayad kami, itinakangingina. Saan kayo ang makaungot akasta? Maagasan kayo amin. Mabit lang. Tatuktukok jay silid ang pagagasan ni tatang. No, apay mat ngamin ta nagbayag nga agasan ni tatang ni Delilah. Kat migraine laang mat, ti sakit na. Ay na, naglain nga talagang agagas. Awanin ti sakit ko. Iminit na lang, awanin ti marik nakasakit ulo. Sa balin samot, tanti mapaspasamak di taunag. Katawa mo't akatawa ni Delilah. Ay garampang at talaga dayjay a babae. Apay ngay rumay. Tabaliwam mo tunde talistaan ti babayadan dagiti umay agpaagas ken ka. Ipangina tamat Anya, ipanginam manan. Linawas lakit dain nga ipangpanginam ti singirma. Ay, nguminginan, dagiti gagatangan. Dahil tukat panagagas kon. Adapay nga ta umay agpaagas. Nukas tamot nga ipanginam maong. Maduti kaya't na maimbagan. Ha? Ay, di Layla! Naimbaga bigat mo! Kastaman kan ka, Romy. Ay! Na, Ay! oo, nayanda pa nagis-isam mo ang nakakita kin ni Delilah lumabas dito'y balay, rumay. Napintas nga ron. Naka-shorts lang. Kasta una yan, tidakkel dagita mulagat mo. Ay, sana tila madmadlaw mo. Kan apay arumila ang tiawag na kan ka. Kat naglakay ka una yan. Nadlaw mo man daytan. Palakayan nakmatlaw nay. Ay di nakman disturbon iter aramida kaham. Na, anya nga det ay sursurat mo apres. Ay, di mo kitain. Ingkagluton. Nabladan. Na, nagnginan nga iti bayadan ti umay agpagas iti nabladan. 5,000. Lapsan ka pa'y dito'y kantina, nana. Papanam aya di Layla. Mapanak man nagpaagas kin ni Tata Romy. Apay, saan pa'y anaagasan ti migraine mo? Naagasanan, nga madapay sa bali asakit ko akayat ko nga ipaagas kan ko, ana. Di ka mala maag-agasanan.
Nakamano ka asublin ni Balayda. Ngam saan ka pa ilang anaagasan? Dagiti siksya babae diti sangwanan. Agtugaw kay ditoy. Isoda ti maagasan adagos. Dito yung sangwanan nga ang tugaw. Rumay, umay ka dito'y kunak. Ay, anday. Apay nga lapigos ka. Apay pinagtugaw mo dagiti siksi dita sangwanan. Kundi mo pa'y kayat ida apagbayadan. Ay, di nakpakibiyangan ta diskartik daytoy. Anya diskartay. Diskartik nga agas si Kamot. Ahay, tay kasiksyan tiyo mo na. Siyak dayta! Nagmayat kagbali na mga gas. Ado ti kwartam. Ado pa'y ti chicks nga masidagkan ka. Sige, Rumay. Ha? Apay nga umisam-isam ka dita. Ayawan. Ting ka maturugan. Binilang ko la ti kwarta. Maturog ka mo na. Inton bigat. Masapa ka amaring. Ado manen ti umay agpagas. Di mo lip-lipatan dagiti napipintas kan siksi sangwanan Dagiti babakat kan lalakay likod. Ang mga numalipatam. Jak malipatan. Anya lakit din. Kan dagiti agat tabako. Kan nagatla na ti payod na. Iya'y pinakalikod. Yan niya lakit din na itang ugalim, Rumay. Ano mga agas? Dito nakapila din ay. Ay, mabit lang. Tayo nakringan. Rumay. Agringkan. Dadong diagruray kan kay Jerwar. Ital dagiti ramay ko kahihaya. Tapay. Ay sus. Di mun samat mayon natin dagiti ramay apay nga Nasakit nga rod. Agoni pa'y no pilitak ngayon nat. Sa payamin na ramay ko nasakit. Ay nantapilitak nga natin. Anay, di mo pilitan asa nasakit. Kasanaw dagiti tattao nga gururay kan ka. Kasano ang makaagasak? Kat kastoy matiramay ko, nanay. Bueno papagayam, ditan tinagkibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo. Anya laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Ay na, maamamok matlangan yung boyfriend mo. Di mo ibagbaga ka dagiti office mate tayo Kasano ay yak ibagbaga kat inaldaw mo't nga adda i-upload mo a pictures yo. Nakita mo di profile picture me? When nakita, ay na, nag-sweet kayong tupay. Permi ang nagdinak kat tiping-ping yo. Apay ajak nakita nga in-like mo. Awan pa'y comment mo. Ay na, kasano ko maamakitam? Kat nagado tinag-like ka nag-comment. Uy, adda ni Jan ko. Ha? Iso dayta? Nakita mo na iti personal ti boyfriend ni Kathy? Ay na, talaga nagwapo ka natayag. Wen, kasla artista si ka. Ay na, nagpudaw. Adda siding na ijay asidag tibibig na. Ay na, nag-cute. Isumit lagay makanayon ti panangipost ni Kathy kadag iti pictures da iti Facebook. Kasla nagsuplado si ka. Idiinyam amunak ni Kati kankwana. Saan pa'y nga imisam? Gaganga iti gwapo, suplado da. Wen nga rod, kasano nga taan nagbalin a boyfriend ni Kati dayjay a lalaki? Apay akasano? Ay na, nagwapo. Idinto ni Kati kat.
Ni Kathy kat. Saan mo't unay anapintas? Di ko nada a local version iti Beauty in the Beast. Ala ka, nagkaro ka mo't nagsasaw? Bing, maadatan diti balay ni. Asidigla ang mudgayam da iti balayo. Umunag ka pa'y tayam amo ka kinimanang ko. Ay saanen, ada pa'y papanak, Han. Sige, inton maminsan laangan ayam amo ka kinimanang ko. Han? Aywan gayam anya, di kwartam. I love you, Han. Adtoy, umanay ka din day talimagasot. Saan nakmit ako kuriputan, Han? 1,000. I love you, Han. Kaya't mo, ngay kiss ka? Ay, ada makakita ka data. Inton maminsan to nga raw din. Oh, inakon, basta laglagi pa. Ay, ayatan ka. Inyam amom kumamat adya boyfriend mo. Inton maminsan to ka nun. Pudno gayam dya ibagbaga dagiti kaarubang. Anatayag kan gwapo dya boyfriend mo. Pagchichismisan dakmanon. Kat kanayon kayo alumabas di ta kantina apag-uurnungan dagiti chismosa. Ay, noadala ko masabali apag naan. Agan-anad ka. Taapay manon. Saan ngagtatakaw ni Jan, manang? Awan kaso na. Ay, narigat ti agtalek iti gwapo a boyfriend. Kadwan kadakwada, lukwen da kalaeng. Nagado ti trabaho tayo ita diti opisina. Wen nga rod, impampaminsandan nga inggabor kada tayo dagito'y nagpuskol a files. Ay, asino nga taday ta umawawag kan ka? Asino pa'y kuma? Na, kilikiligan ka manan? Mabit lang ha, sung bata ti awag na. Katdenggam, ta ilaw di speaker ko. Sige man nga rod. Hello, honey? Hani ka dita. Itayak pa'y nga gururay. Di kwarta ngay bagbagak ngay. Isin mo na. Kuha nga min. Isin mo no, di mo kaya't ngay break ka. Awan nangag ko. Promise, awan at talaga tinangag ko. At natultulang ko. Umay ka dito ay kanday bagakan ka. Darasam. Ay, di nakman guyud den. Maperdi ti pois ko. Dito'y talingag nga agistorya. Anya aya dayta. Masapol pa'y kadi aguyuden nak dito'y nalinged. Ay na, nangag ko ti panagsarita dakati kan jay boyfriend na iti cellphone. Ay, amo ko no apay anagbalin a boyfriend ni Kati ni John. Kat ibagamon ano amom. Kwarta. Kukwartaan ni John ni Kathy. Ha? Kasta ka di? Ay, nagsakit aki na pudno dayta. Ay na, di mo ibagbaga nga imbagakan ka. Guraon nak ni Kathy. Nakadumugan ni Kathy di lamisaan na. Asino mat ngamin ti saan ama depres. Kat nangag ko amin atong tungan ta. Apay ngay, tasaan nakamat ita nga intulod ni Jan. Agmay may sakamat anagawid. Mapanak iti kwartok manang, nabanugak ngamin. Damdamagan dagiti chismosa. No talaga matla ang boyfriend mo ni Jan. Kunak at talaga a boyfriend mo. Kan pakasaran na ka. Damdamagan damanen no kaano-kano ti kasaryo. Kunak mat mabiiten. Idikwan, dinamagda kanya. No imbitaram ina. Kunak nga amin da chismosa, imbitado. Awan ka sarama pasamak. Ne, apay ngay nga awan. Kat no nag-sweet kayo laang idikalman kin ni Jan. In break na kon, period. Anya, imbreak na ka? Kasjay laangan? Yak kaya ti agsaupay. Basta period. Saan ta makapag-istorya ijay office? Tanagado ti trabaho. Ang
Madlaw ko alimtag dagita matam. Awan kamin ka ni Jan. Apay ngay. Nangag mo man di pa nakisarita na kanya kay di kalman. Ay awan nangag ko. Di may papan iti kwarta. Awan nga rod nangag ko. Iti pa'y larugi ti ayan-ayat mi. Daw-dawatan na kun iti kwarta ni Jan. Katno jak ikan, gumura kanya. Isumit lagayam Binulan laang idi. Ngam ita, linawas nakmutin adaw-dawatan iti kwarta. Kat iti kalman, jak laang na ikan adagos. Imawagan, anagong-ungat kanya, pinagong tanak mutan. Ay imbaglaan. Tawan nangag ko. Kunak abisi taado ti trabaho. Ngam din akong kinasarsarita. Talagang awan nangag ko, friend. Idi imbreak na kon, binaybay akon. Ay na, rumbang laang abay amon ti kasya tao. Anya nga iti serbi na amakirelasyon kakenkwana. Ay, nakaladlading kita. Awan lang aro dun boyfriend ko. Awan pa yung savings ko, friend. Wala ron, naggidandaan na awan kan ka. Agasam apasamak iti biyag. Oy, Oh, apay manin aya. Kit-kita man nakatuto kak iti trabaho. adda manin ikismis ko kan ka madamdama. Asino man ang dayta? Dakati kan dyan, nag-breakdown. Amok daytan. Kukwartaan laang ngamin ni Chan ni Kati. Amok mat daytan. Ay na, daytoy ti di mo amo. Naibusan ti savings ni Kati, gapukin ni Chan. Anya? Inibus na jay savings ni Kathy. Ay na, dawat gayam adawat iti kwarta. Kat, itadmat ngamin nga itad daytoy maysa. Mano atawan nga inururnong na day chay. Savings nga rod, di siyempre, inururnong na. Kasano nga ta makarecover ni Kati? Anya ti kayat mo nga aramidan ta iti dayja ajan. Anya kumati aramidem, di mo labaybayan. Amok ti agaramid iti gayuma. Ipainom mo lang kankwa na jay Diyos analaukan iti gayuma. Agsublikan ka adagos ni Jan. Mamati ka iti dayta? Kitno ginayumak ni manong mo. Iso nga aging gaita. Dinak mapanaw-panawan. Uray no an-anderek. Tila ibagbagam manang. Saan mo man asabidungan di panunot ko? Mabalin matkat. Asika ti agaramid iti gayuma. Isuro ka laeng. Mangala ka iti itlog ti alutiit. Diyak kayat ti agaramid iti gayuma. Diyak kayat ti kasta. No di na kayat, baybay akon Apay pay laang apagsubliak. Kat amok mat akwarta lang ti kayat na kanyak. Anya, kukwartaan na ka lang? Ha, naglukon? Ipagamod tano kasta ti aramid na. Tila pampanunuta manang. Dakas dayta. Limbok magakmat ngamin. Iso na umaadagos kanyak ni Jan, manang. Anya alimukmag. Aguyaw day tanagatang ko asarming. Nalaka lang amin ti pinanggatang ko. Lugpap ngamin ti agong ko. Iso adinak kayat ni Jan. Ay na di mo man ibagatikas na. Apay, panagkunam, dagiti natangos ti agong na, napipintas da. Oray man si kati katangusan iti agong, no awan met apil mo, awan lata. Nangisitakpay ngamin. No apay mat ngamin anak kamano akon akway tining lotion. Ngamjak pay la pumodaw. Nalipatam ka din di pagsasao ako nana. Black is beautiful. Amok aday ta. O matlagayam, di mo man tagtagibas si tenday tabagim, gapulaeng iti panangi-break kan kaday jay ajan. Anya lakit din. Saan laeng nga iso ti lalaki dito'y rabaw ti daga. Sa bagay mo't kit di Ni, adda tao. Sige tayo nakpay kitaan. Siya kon manang. Di tagabang ko day ta. Di tintin nagak a savings ko. Nasaya at tadda savings mo. Ituloy ko manan ti agitin
Agurnungak iti adu a kwarta. Wen tapno addan to utangek. Anya nga utangam. Kat an-anom ti savings mo, awan pa'y mat-asawam. Agtur kami kadagiti kagayim ko. Agtur kayo? Sa dino ti pagturan nyo. Ay, nagmayat ti agtor dito Thailand. Nakakita ak matlangan iti elepante. Ina, oray siyak nga rod. Nagdakkel gayam ti elepantyan niya. Ay, Kathy, agsao ka mat dita. Adda ka man hindi talubong mon. Kitkita ak lang dahi tinagatang ko abag. Kaya't kumatikas na. Mabalin ka ding agsubli tayo amapan gumatang itikas na abag. Uray siya, kaya't kumatikas na abag. Kat agsubli tayo Adapay kayat ko agatangan ijay. Asino di agriring ti cellphone na? Ay, sana siya. Dahil ito'y cellphone ko Sumbata mo tadda pa'y mapantayo pagpasyaran. Kasi nasong bata. Kat nimot dyan dahil ito'y umawawag. Ni Jan nga grupo pa a swindler. Ay, saan mo asong sumbatan? I-off mo day ta cellphone mo. Kakaiso na anak ka urnong kan. Ibusin namanan. Kunakon ket ngaging gaita. Labnak pailaang, Kathy. Mapanak ang trabaho. Di magasaklaan dito'y ko na mapagkitaan ta dito'y parke. Ay ayatin ka pailaang, Kathy. Jak nakabirok iti babae nga ayatek, akaskin ka. Apay, awanin tikas kanyak amabalin mo a kwartaan? Saan kamit ngagsaw iti kasta napuno ti panagayat ko ging ka, Kathy. Ay, di nakman arakupan dyan. Nakipagkita akan ka. Tapno saan amakisinnublian, akas itikid-kid dawam. Kathy, labnak mahit. Saan ka di? Anay ko, apay atinong panak. Anya ti basol ko kin ka. Day ti ganabon ti kaskan ka. Kwartala ang ti kayat mo kanyak. Saan ka akayatan? Diyan. Mangsapol kalangan iti mabalin mo a kwartaan. Saan asyak? Anya laki, din ti kastoy na pagtang iti biyag kon. Awan babayin mo? Day talamang laklaka ti amom? Pagkwartaam ti babae? Kathy! Kathy! Di nakmat panawan na! Kathy! Ayayatan ka! Ay, awanin. Pimanawan ni Kathy. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki Jane! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki Jane! Anya? Insago-sagunot ni Valerie ni Antonia? Kunang bakit? Wen lakay, kasta unay apungtot ni Valerie idi na tiyempuan na ida ije balayda. Agasam, tainyawid ngamin nilakay na ni Antonia, ay nagturod. Anya? Ti kunada siguro, agnanayon ang mailimod da ti dakas ng aramid da. Anya ngay, mismo ani Valerie tinakakita, ay dinurabnan Nasaya at ano kas na? Kapag nakman da jeng Antonia, bakit? Wen nga rod lakay, kunam lano asino ngamin akapintasan dito'y lugar tayo. Apay nga ta. Jak mo ten makitkita ni Antonia. Kaslasaan pa yan na rumrumwar. Ne, apay, saan nyo kadipay nga amo, nana? Ha? Anya ti saan ko nga amaw, Lina. Iso asaan arumrumwar, gapot na mabain. Kat no insago-sagunot ni Valerie di asawa ni Turuyong akabit na. Aniya? Wena na, iso asaan arumrumwar. Nagalas nga mintirupa na. Agasam, taindaramudom ni Valerie iti semento adatar. Katraf pa'y ko naman. Kasta ka day. Ay kagungguna na Tagnakam.
Adala nga rod asawa kan anak na. Di pa'y lamakuntin tao. Ay, wan nga rod, nana. Kunam lano pa kaidayawan na ti panang dadail na iti pamilya ti akin pamilya. Una yan dayjay nga Antonia. Kas jay ti maganab ti gatel akas kan kuana. Ay, wala, nana. Imbag po nam tain sago-sagunot laang ni Valerie. Ay, no siya, ha? Ikalik asi ah. Baglakit din tay may ka, mare. Wala ni, nangyagak iti bulong ti bayabas. Iso ti pabura kiyo, ta iso ti pagdiramos mo. Iti kasta, agimbag adagos ti sugat ti rupam. Ay na, agyaman unay mare. Naimbaglaangan, tada ka lata tumultulong kanya. No problem. Ura dinak ipangpangag idi. Tulungan ka lata. Oh, si kakit dimot mare. Ay, di nakmot kami matulungan nila kay ko. Apay, mangnamnama ka atulungan na kanila kay mo. Idinto, taga po iti kinasayat mo, tinangisagunutan daken ka. Iso aggarumyad day tarupam. Ay na, nusak ti asawam. Saan kamot lang atulungan Gunggunam kit di Ya? Ay, na. Ay, unaklaki din wal aliati masabat ko. Imalaldawan. Ay, si kamot gaya man to niya. Anya, unay kamutan, nana. Anya di pa nagkita yung kanya. Al-alya. Ay na, pasensya ka kuman. Di kamot na ilasin nga men. Di pa'y gayam na imbagan day tarupam. Awan bibiyang mo si kabakat. Aniya, di ta ka man laangan. Si Kati nakaalas ti rupa na. Oh, lakay. Naisagana kung tibalon mo ang mapanagtrabaho. Agyaman ako na, bakit? Maalamangan kan, tapno masapa ka mat amapan ijay shop. Wen ka di ka di madanagan. Uray maladawak, adulat na ti customer ko, bakit? Anya? Ado ti suki. Mapalalaki man, wano babae. No siya ngamin ti agre-prepare iti motor. Reperag anasayaat. Sa nakas iti daddo mga paspasan da, no ado ti nakapila. Tapno laeng malpas da adagos, kit makaado da. Alawanan, mangan kan kunak, tapno mapan kan. Si kamot manan, Antonia. Wan, ay na, nagsubliak manan. Ma-vulcanize ko man, dati dalig ti motor ko. Anya? Kasla ka na yun ang maplat ti motor mo Wan nga rod, agkaraflat. No apay mo. Ala, mabit lang nga rod Lipasag pa'y dahito araramidag. Isarunok dahito ipaparamid mo. Agyaman ak unay, gando. Awan na nyaman na, si kakit dimot. Wan gayam, sublianak latan intun madamdama ha? Agawin akpay. O sige lang, Antonia. Ay na, itayak pa lang agururay kan ka. Ay, where did you came from? Ay na, nagapuak ije ni gando. Napan ko man impavulcanize di dalig ti motor ko. Na-flat manen? Ay, una yan adalig dayta. Kanayon ang ma-flat. Ayos laang, mare. Kay-kayat kumot Takay-kayat kumot, ti agkarasubli ije shop ni gando. Anya? Amo, mare, aggusto akman kini gando. Anya? Ay na, ay, matungpa ka man ni. Ay, gusto ka manan nga ibagbagam nga. Kaimimbag nga rodan ti sugat ti rupam, gapo iti pinangisagusagunot kan ni Valerie. Ita, gusto ka ni gando? Mare, jakmat ngamin malapdan ti bagikan kwa na. Nagwapo ngamin. Kan malakas ang sex appeal niya, ako nada. Ano? Kwa, manungay ti bayadak kan ka, gando. Ha? Wah, oray saanen, Antonia. Oray libre latan, ti panang vulcanize ko iti dalig ti motor mo. Ha?
Sigurado ka? Wan, umdasin ang nakitak ti kinapintas mo, Antonya. Anya? Ay nga si Kakit Dimat. Rabrabakan nakmanan. Saan ka rabrabakan? Ibagbagak tipod no. Amom, Antonya, nagpintas ka. Ay na, agyaman ak unay gando. Kat oray si ka, naggwapo ka mat. Ha? Kasta ka di? Ay na, agyaman ako na Antonya. Naimbag ka pa ita, naibagam na ita. Ngam ni bakit ko, saan? Anya? Anya? Kasta timbagan ni gandukan ka, mare? Wan mare. Iso nga amok nga damot pa naggusto na kanya. Anya? Unay kamitten? Siyempre, gusto kan ka. Kaputa si kamat ti mo na nang ipakita iti motibo. Basta. Amok nga gusto kanya. Gusto akmat kan ko na. Ay na, marikrik na. Maadaan kami iti relasyon iti kabiitan na panahon. Ay, unay daytan. Kaimimbag tarupam. Gapo iti naramid ni Valerie. Sa ita? Kasta? Si Kakit Dimot mare. Sana bali ata na imbagan mo tan. Sana ti inharamid ni Valerie ti makalapad kanya tapno aggusto kinigando. Ay, diyan mo Ay na, nagatlan kan sakit diti sa bawil. Diyos ko. Si kamot mare, di ka di marurod kanya. Ay na, kasano ajak marurod. Ada pamilyam. Ada asawa kan anak mo, danga. Nukas jaymot nga minilakay ko. Awan lang nga rodan itsura na. Di na pa'y ammo ti agpagwapo. Anya? Nay, si kamot gayam ti masabat ko, Lina. Narabyan ka mat. Una na, naggapuak man ijay siya. Sapsapulak nila kay ko. Rabihin ngam awan pa'y mat. Ha? Kanayon matan amarabyan tunggal agawid. Sigud mat asaan akas jay. Kasta ka de. Ay na, amangan mat no napan nakiinom kadagiti barkada na. Ay, saan mat amang nginom nila kay ko, nana? Ay wana agpaiswan niya. Nagmading arod tagparparik na kanya. Sapay la ko mata saan apod no ti atap ko. Ay na, Lina. No pagat atapam ti asawam. Naska napaliiwam. Ay narigatan. Nana, Ada madamdamag ko ka. Kamjak kayat ti agsao. Amangan no siyak ti madaksan. Isuan na sa isayaat. No sika ti makaamaw no pudnaw no saan. anya? Ne, si kamat gayam Lina. Rabiin ngam imay kalata diti balay. Wan bakla, imayak tadda na patag agagara. Napatag? What's that? Agsalud-sudak lang. Amangan no adam mo may papaniti asawa ka. Asawa? Anyang iti amu kanigando? Kat jakmat banbantayan ti asawa? Kasta, pasensya ka na. Sika lang aming tinapanunot ko nga umay pagdamagan. Gayim mo ngamin ni Anton niya asayat ka. Anyat kat mo asawa? Awan, ngam siguradom lang nga awan amom, ha? Inakon. Rabi na yan, Antonya. Agawid akon. Amangan no makadlaw ti asawa. O sige, gando. Agan-anad ka kumaha. Agkita tamanan inton bigat. Wen, umay kanto iyay siya. Ha? Amangan no ada makadlaw ka data. No kanayo nak ijay. Awan, basta imutom to ti motor mo. Iti kasta, addalat tarason mo nga umay ijay. O sige, umayak inton bigat ha. I love you. Naimbag man tanapanunot mo pa'y tinagawid gando. Ha? Naimbag pa'y jay manok, taam muna ti agapon no sumipngatan. Ngam sika, agawid ka matan no kay kayat mo. Ay, pasensya ka kuman, bakit?
Dala ngamin napatag na panak. Napatag. Sa dino dayta. Ibagaman kanya. Ay, basta napatag bakit? Anya kalaki din aya. Maamwak laeng nga da saan anasaya at ngar aramidam. Makaraman ka iti saan mo pa'y anaramramanan. Lina. Ay na, pangaasim mare. Sarda nga mo ti makisinsinara ka ni Gando. Panagkunak, makadkadlawin ti asawan na. Tapno amom, imay nilina dito ibalay di na minsan nga aldaw. Salsalod-sudan na ano, adda amok maipapan iti asawan na. Ay, pangaasim man. Di mo urayan nga adda pa'y daka sa mapasamak. Amom mutin yung nilina nga asawa ni Gando. Ay namare, kas iti nakunak idikan ka. Awan bibiyang ko iti dayjay alina. Anya kumati maaramidan na no ay ayatot ti asawa na. Anya? Kita umot nga min tila nga dayjay alina. Adayo ana pimpintasak nga amang ngam iso. Kas lapay udpay ti kalding ti rupan na. Tangiwat mo. Inton kuan adda nakangagken ka. Narigaten. Awan bibiyang ko kunak tumat. Gaputapod no ti ibagbagak. Numapan nila kay mo ijay shopyaw. Kastoy ti aramidam, Lina. Nana. Surutam, ngam di ka agpadlaw. Iti kasta, matakwatam no anya talaga ti aramidam dagandaw. Kunti babae na. Babae na, kunayo, nana. Katuan, ado ti nakakitkita kadakwada. Isu na laang, tamabuteng da amang idanon ken ka. Anya? Sino ti babae na, nana? Ay makitam to, Lina. Makitam to, numapan ka iji shopyaw. Anya? Ala, gusto pa'y lang dayta, honey. Ituloy mo to inton madamdama. Mapantapay ag merienda. Day taman ti kayat ko king kahani. Uray may sa ti Antonia, no kasta. Awisan nak ama panagmerienda. Katuan apay ni bakat mo. Di nakaaw-awisan ang mapanagmerienda. Saan, Antonia? Awan ti ka sweet na daya tao. Awanan ka itibain. Pudno gayam ti bagbagada kanyak. Apay at tinong panak matlatan. Maminsan pay! Day tatirumbang itikaskan ka agatal! Adda lang arudan asawam! Day tapay na kinagatal mo ti pangpangrunam! Saan tapay analpas, Antonia! Anya ka matang gando? Agbabae ka lang arudan ni Antonia pa'y langmat. Ay gando arigan kas kala nagrugit iti asidag maangangop. Inyad adayong kumamata. Kantay babae kumamat nga dapa kairanudan. Saan akaskin ni Antonia? Ano arigan kalapati nga babati tayab na. Pakawanan na kumabakay. Pakawanan nga'y bagbagam. Ang mga numatungpakan! No saan kayo anatiklo? Sigurado nga itultuloy yung pailang! Ha! Agsaga na day jeng Antonia! Ikalik yan ko nagtubat! Anya? Antonia, natayan. Tarpulin naman dito nakaposkil dito sa angot ti balay da. Ay, agawid akon. Inak iba nga kanilola. Oo na yan. Sino nga hingatan tinangikabil na ito'y atarpulin?
Sapay in labing memory of Antonia tinakasurat. Patay kang gatil ka. Sana ko na. Amok, no asino ti akin aramid iti daytoy. Nilina. Ha, ti awanan ba a babae? Ay na, Antonia. Kasta unay nga men ti pungtot ni Lina kan ka. Isu akas ta tinaaramid na. Amirisom ka di anaimbag. No apay mat nga men nga iti kinaado ti lalaki amabalin mo agargareang. Ni gando pay laang mag. Ha? Kita man day tang aramid mo. Si bibiyag ka pay laang. Ngam adan tarpulin mo. Gapulaang iti kinagatal mo. Aniya? Ay, makapalnek! Si bibiyag ka pa'y lagayam, ngam adan tarpulin mo. Amo pay dayjay Alina. Ay, anya nga amupay nga ibagbagam. Ay na, naarambid na laday jay. Gapo, takas ta ulit ipungtot na ken ka. Sabah kay mat kiti Maawatak mo tirik na ni Lina. Ay, nasaya ato kasta. Adapay mo gam na ba't bati pa nakaawat mo? Kunak nung di ka makaawat? Anya? Ala, gusto nga minan day tang aramid mo. Stop it. Kita man. Oh, idi, kasta una, iti pa nang isagsagunot ni Valerie ken ka. Nga uray la dara-dara day tarupam. Dandani pa na ikat day tangipon mo akas larabit. Mare. Gapulang iti day ta kinasayat mo. Ay! Ita, inyaramidan da kamanan iti tarpulin mo. Agasam, in loving memory. Ket si bibiyag ka pa'y laeng. Ket, gapumot lang day ta iti kinasayat mo. Ay na Antonia, agbalbaliw ka nga minen. Mare. Gusto mo ti bagbangak? Tapno saan ka makadadali iti pamilya, iti akin pamilya? No nagatel ka, kudkudan. Saan? Aday ta agpakudkud ka iti sabali. Madiday tangar aramidem. Taada bukod mon a pamilya. Bueno papagayam, ditan tinagdibusan ti maysapay a pakasaritaan, ana itampaw dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Anya laki din. Sika magdam ti masabat ko, kumari Vanji. Wan mare, papanam ngay? Inakman agsapol itigay, uno lalaki. Ay ha, sika talaga. Bigbigat akas ti ibagbagam. Shemperds, para masaya. Diyak kaya tibigbigat ang nakamisuot ti tao. Sa bagay matkit di Where are you going anyway? Kat, Domingo mat ita, mapanak ijay ili. Agpalengkeak, mare. Ay wow! Agpalingke ka? Ngam kasta ti postura. Talaga lang ha? Ha? Apayan ako nam dayta. Kano nakapinpintas ka iti langam? Kas kamit lang mapan umatindar iti kasar. Si kakit di mo't mare. Adon tinaibagam. Ala, ingkan ijay papanam. Tainak mo't tan ijay papanak. Kat no nakapinpintas nga apay sa tilangam. Angam sige, ingat ka. Aldawan, ngam awan pay laang day abakla. Ha? Panan nyo ayang? Mapan kami ijay bangkad nila kay Fausto. Mapan kami man mangala iti kalunay. Ado kanuket, tinagtubo ita. Ay kit urayam ang mga ano pa umayon. Imbagak lang aruden amasapa. Ngam ni, itayak pa'y nga agur-uray kan kwa na. Urayam nga rod, bakit? Ang mga ano dalakit nakataktakan na. Ang mga ano madama pa lang ti papindas na. Ang mumutan di gayam mo abakla. Uray bangkag ti papanan na. Masapol ang nakamake up. Aping ita ka laang,
nakabaybayag ka. Ay na, pasensyakan kumari. Nabayaganak. Tanasaba mi ni kumari Van Gigi Dalan itay. Nagsarsarita kami. Anya, ka? Anya tinagsaritaan nyo? Awan met. Dinama ko lang no sa dino ti papanan na. Kat mapan kanu di palengke. Day talaan, ti makagapo. Ay, ma-appreciate ko kaya di langana. Ha? Papan ngamin iji palengke. Ay na nakapustura. Kasla umatindar iti kasar. Anya? Ay, bilib na bilib akes ka ni Mari Banje. Amo nang aywan ti bagbagin na. Inak naman iji balay da. Damagak man no niya ti usar ng skincare. Uno sabon. Barang tumalab dito yung rupak. Anya, umay mula ang damagan no anya ti usarak asabon kan skincare, mare? Isuladay tatiranta ngay may dito balayo. Ay unay kan humare. Anya laang ngay ti usarak asabon. Jay laang mat ginatang nilakay ko apang pa. Ay, sana all. Sana all talaga. May asawang ganern. Anya? Anya nga ti asabon. Oh, adoy oh. Kastoy di packaging na. Kan adamot lagi natang nilakay ko a lotion. Iso ti usarak. Mayat mat. Iso ti kaalaan ti skin ko. Amo mare, umapala ka talaga ka. Si kakit dimot, mare. Uy, puno ti bagbagak. Ngamin, ada asawa, nga amuna ka nga aywanan. Ay, hanggang sana all ng ako. Ay na, day tamo ti pagyamyamanak ko, mare. Ngamin, amo nilakay ko dagiti banag, amak pa itiragsak kanyak. Nga oray basit la banag. Amo matan dagiti asawa a babae, oray sabon lang apampapudaw kat naragsaktan. Oo, kaya? Ala, gumatangak man iti sabon akas iti inusar mo. Isuman, ti inak gagaraan ijay ili. Barang adapay naman ang agbalit ti kulay ko. Ay, ano ba yan? Nay, supot mo't ti sabon day tay gemaw si kabakla. Apay, agpidpidot ka iti basura. Ay, no. Nadalos da ito'y asupot. Dinawat ko ni Kumari Vanji. Supot ti sabon nga usaran na. Ah, sabaw. Nana. Pimintas nga minti kudil ni Mari Vanji. Manipod na gusar iti sabon. Iso apadasak man. Ay, katun awan mo't dakas na. Wen, tapno pumintas mat, tirupak akas kan kuana. Ay, katun ay inan, kita agmanday ta asupot. Sa pulak tuman mag ijay ilay numapak agpalingkay. Agusar kayo mat? Ay, katun awan mo't dakas na, si kakit di mo't. Oray bakita ka, no kayat ko ti agusar iti sabon apang papudaw, kas kada skincare, mabalin lata. Awan makalapod kanyak, bakla. Apay nga bagay? Ada ka mutlatan dita sulya na kululi mag. Apay, ada ka di parikot mau? Awan. Saan ka mutakas ta? No awan problema mo kahit. Nung kunak nga awan. Ay na, bakit? No parikot mo, ibagam. Iti kasta, matulungan ka. Uray ibagakan ka sa anak a matulungan. Bakit? Hay, pare ko, no kasano ak makagatang iti sabon nga usarak dito'y ropak ken skincare. Anya? Kita man, amin dagiti ka aruba. Ako kumarek, agus usardan iti skincare, siyak nga ang ti saan. Ha? Oh, anya, ada may tulong mo? Day ti parikot ko. Hindi damag ka, ngamawan mo't gayang may tulong mo, ha? Salbag ka. Lakay mo tin agtawon lang iti 40 iti kasta lang ayo.
Ay naagyaman ako na jay. Gapo da ita iti panagususar ko iti sabon ken skincare. Ay kat nasaya at no kasta, nana. Tapno ad-adda nga umubing tilangayo. Wan nga raod banjay. Anya ti amam no adda foreigner amangayat kanya. Anya? Nangangaw ko lang si kakit di mo. Agusarak iti sabaw na pangpapudaw ken skincare para iti bagay saan atapno agampang. Da kayo matgayam ti masabat ko, nana. Wan, siya. Siguro, dinak na ilasin gapo iti lang kanya. Ha? Pimudawak nga man. Kun adaw ti mangibagbaga nga imubing kano ti langak. Wan nga rod, nana. Kasla kay agtawon iti 30. Gapo dayta iti sabon ken skincare nga ususaran. Isu nga agusar kamutan. Agusarak tulat na, nana. Ngam saan nga skincare wenno sabon apagpapudaw. Ha? Addan to sarak tapno pumudawak, nana. Ket masiguradok anapudpudawak to ngam da kayo amin. Anya? Ay ket i-share mo kumamot Ay saan? Bagyo laang dayta asabon ken skincare. Basta siya adda amok apagpapudaw in just one day ko naman. Shortcut day jay, nana. Shortcut. Anya? Ikanak man iti kwartam lakay. Uray 150 naong. Ha? Ananum ti 150? Ay basta, awanin ti ado pa'y adamag. Basta ikanak, adda na patag apang igatangak. Ha? Anyaman daytan? Ikanak wanaw! Aguray. Atoy. Ano sam? 120 lang dadda. Anya? Makamukan ang mga ibadyo. Kanya tigatangan. Ay, sika magayam, Sandra. Pantata. Ay na, pangaasim Bigbigat pa laang. Ang mga nuko naman nga umutang ka. Judgmental kayo mat at talagaan niya. Sa anak nga umutang, apay, di yung makita da iti kwarta nga igam ko. Gumata nga tata, sa anak nga umutang. Ay nagatangam ngay. Gumata nga iti may sa Azon Rocks. Tay makil a plastic tinagkargaan na. Ay, sige mabilang ka lahat tigagatangam. Kan lakwandak matlaangan iti may sa ang kapas. Kapas? Ano ngay? Ay natata! Awan ka din ti ado pa asalod sudyo. Basta yun tigat-gatangak, nalpas. Yeah. Oh, aday ka. Naikarga kon ti Sunrocks iti basit a container. Ketrug niya nga ipunas iti rupak. Sigurado, napudpudawak to ng amin akaarubak. Aha. Aday ka. Mangrugin a sumilang-sumilak ti rupak. Sigurado nga umapal ni Bala no makita na. Aha. Ay! Anya ka din dito nga raramidam iti rubang bakal. Ay sus! Amangan no mga dagiti kaaruba, ket maamwa ti sekreto. Anya? Ay na, dadail sa amutin ti ulam. Apay nga asundroks mo tintin pumpunas mo iti rupam. Katap no daras pumawa, shortcut nga rod, saan akas iti us-usaren da vanji, asabon kas kada skincare. Napanunot ko da ito, ngamin, kabailan na apapudawon ti bado nga adamantyana, ropan tokit din. Anya? Ay, nalabos mo tinday ta kinalaing mo, Sandra. Ay na, si Kaman pa ilang tinakita ka nang i-apply iti sondrox iti rupa na. Ay, salbag kiday.
Anya, nagkorrey ti kinalaing mo, Sandra? Italaan day tulakay. Pumintas to day tirupak. Anya, kasano ko mapumintas? Kita man na talangam. Aguk ukis mutin na itarupam. Sapay, nini, agnanan, nakaangangot pa'y. Di ka man dilaw-adilaw. No awan maibagam, aguli makalatan. Anya, Rupak day toy. Amidak ti kayat kong aramidan. Tapno pumintasak. Si kamat gaya, Mare. Papanang? Ay na mapanak man iti balay da Sandra. Pasyarek man. Kasta ka di? Kadwa na. Amangan no adarikrik naan na. Pasyaran mo ta. Ay, wan. Ure kas yan ni Sandra. Kailiw ti kinamarites na. Anya? Totoo kaya. Iso nga inak man danunon iti balay da. Amangan kit dino na Australian. Ay naagan anukan ko, Mari. Apay day tarum. Kaslamotin nagnaan ti biruroko. Si kakit di mo't kumari. Biruro ko mo't nga ibagbagam. Isumag! Agsarming ka, tapno makitam ti langam. Gimatangak ngamin iti sonrox. Diyan nga'y kadakkilan. Kat kunak, iso ti kamayatan nga usaran tapno daras apo mo. Ngamni, kastoy matan tinagbanagan na. Anya? Ay nako. Mabalin ayam ti sonrox apang rupa. Kat kunak ano mayat. Ngamin, kabailan namot apapudawon ti bado nga daman tiyana. Rupan tokit din. Apay bado day tarupang? Ay, jakman amo no, ibagakin ka. Impakat mo manon tinalabas a kinalaing mo ako na akon. Ha? Ay na, kumari nalabas. Kasun ngay no kasanday tarupam. Awanan Ad-adan a pumangit ka. Salpagkip diti kastoy. Saan matan nga imbag ti rupak? Ad-adamat nga sugat. Ha? Anya matan ti kastoy. ay gonggo na ma. Anya nga minagapong osaram ti sondrox di tarupam. Lakay ken baketan. Ngamawan pa'y napuuta ka nagusar iti sondrox. Tapno pumudaw. Si kaman pa'y lang may. Malaos ton lakay. Saan kon nga ulitin day ngay naramid ko? Ay saan? Kakagumatang iti sondrox di kolor. Barang agbalin na colorful day tarupam. Di kan tumod mapnag no niya ti adda kulay mo. Day tati ganabang. Pagbibising kan tumod kami na pumudaw. Ado a shortcut ngay magbagam. Anya nga ita? Nga. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay Panang Tarabay.